أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آل محمد ربي هب لي من الصالحين. Hvala Allahu, gospodaru svjetova. Blagoslov i mir Allahov neka su na Muhammeda, našeg poslanika, i na porodicu Muhammedovu. Gospodaru, daruj mi porod čestit. Amin. Ova kratka dova je 100. ajet 37. Kur'anske sure Es-Safat. Ona je urnek odnosa roditelj-dijete i dijete-roditelj. U svega 4-5 riječi Ibrahim a.s. svoju životnu potrebu, svoju životnu želju iznosi pred svoga gospodara. Bez detaljisanja i bez uslovljavanja. On ima puno povjerenje u svemogućeg Boga da će primiti njegovu dovu i da će je pozitivno riješiti. Jer njegovo sveobuhvatno znanje najbolje zna ko je od čestitih. Dova Ibrahima a.s. je uslišana. U poznim godinama dobio je sina Ismaila. Kada je dječak odrastao toliko da može ocu u poslu pomagati, dolazi teška Božja naredba sa kojom otac upoznaje sina. Kaže: sine moj, u snu sam vidio da te trebam zaklati, pa šta ti kažeš na to? Dječak odgovara: babo, postupi onako kako ti se naređuje. Vidjet ćeš, ja ću biti strpljiv. Kada je otac Ibrahim a.s. sina Ismaila čelom položio zemlji, Allah dželešanuhu tu žrtvu, tu jačinu i čistoću vjere nagrađuje u vidu iskupa kurbanom velikim i daje garanciju da će spomen na njih dvojicu biti sačuvan u kasnijim generacijama, čemu evo i mi danas na ovom mjestu svjedočimo. Kako tad, tako i danas, nakon toliko vjekova, ovih 4-5 riječi dove Rabbi hebli minas salihin, gospodaru daruj mi porod čestit, je osnova u planiranju, rađanju i odgoju potomstva. Zato, dragi roditelji, vi koji više od svega volite svoje potomstvo, vi koji bi sve učinili za svoje evlade, molite uzvišenog Allaha da vaš porod, vašu djecu učini od čestitih. Učite dovu Rabbi hebli minas salihin. Amin, ja rabbel alemin.